Lijep pozdrav i dobrodošli u moju novu epizodu. Ko zna koji put, jako je vruće, ljudi moji dragi, ali evo, Zrinski igra drugo pretkolo konferencijske lige. Ivanković najavio meč protiv Brava, čuj Bravo mati draga, i govorio o problema sa kojima se suočavaju u Mostaru. Bosansko-hercegovački klub Zrinski će u drugom pretkolu konferencijske lige igrati protiv slovenskog Brava iz Ljubljane. Bravo sok ili onaj Johnny Bravo, onaj crtani, onaj plavi što usred pustinje traži gila umjesto vode. A prvi meč igra se u četvrtak od 21 sat, to je u 9 sati navečer na stadionu u Mostaru pod Bijelim brijegom. Mostarski tim sutra će odigrati svoju prvu zvaničnu utakmicu u sezoni. Bravo nije nimalo lagan rival, no viceprvak Bosne i Hercegovine ima realne šanse da prođe dalje. Naravno, naš lijepi bosansko-hercegovački klub Zrinski sve radimo da što bolje dočekamo utakmicu sa ekipom Bravo. Što se tiče zdravstvenog stanja igrača, sve je na najboljem nivou. Imamo problem što mnogi igrači još nisu na 100%, jebiga. Treba nam 10-15 dana da dođu do određenih nivoa, da se na njih računa za 90 minuta utakmice, rekao je danas na preskonferenciji trenera kluba Mario Ivanković, dodavši: sutra će praktično početi igrači što su bili tu i prošle godine, što se kaže, sa provjerenim snagama. Atmosfera je dobra, nadamo se da ćemo odraditi dobar posao i da ćemo imati najbolja izdanja u ovome dvomeču. Pratimo ekipu Brava, kako smo saznali da je naš protivnik, svjesno da smo dobra ekipa, brza, mlada, igraju kontre, polukontre, tako da smo se pripremili, imamo svoje kvalitete i znamo šta hoćemo. Najvažnije je da dobro uđemo u tu utakmicu uz podršku naših navijača. Ivanković je često bio pomoćni trener i uskakao po upotrebi, sada je se čini se dočekao da bude rješenje za duži period. Tu sam trenutno napokon pravi trener, to jeste prvi trener. Nadam se da ćemo ja i moji pomoćnici, koji su uglavnom domaći momci, krenuti kako treba, da ćemo pokazati da nismo bez razloga tu i da imamo kvaliteta. Puno toga ovisi o ovom pretkolu i startu prvenstva, stvarno smo radili dobre cijele pripreme i ovdje u Sloveniji sa pravom smo optimisti i nadamo se da ćemo imati dobre rezultate, zaključio je Ivanović, ili Ivanović, jeste, tako je. Onda, ulaznice za susret drugog kola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu između bosanskog kluba Zrinskog Mostara i slovenskog nogometnog kluba Bravo iz Ljubljane u prodaju su od ponedjeljka 22.7.2024. godine na blagajni stadiona Zrinskog. Ulaznice je moguće kupiti, od ovo nećemo čitati, tako da eto, hoću da kažem da su cijene ulaznica 20 maraka i po 15 maraka, u to nećemo da ulazimo, tako da idemo u neki moj komentar na ovo sve. Mislim, ta ekipa slovenskog nogometni klub Bravo jeste iz Slovenije, samo su Celje, Maribor, još ovi neki klubovi ozbiljni, a Bravo jedva dobio Velšane 1:0, tako da će ovdje Zrinski, ja mislim, izdominirati, jer nema nikakve šanse taj Bravo, ali ne znam, ako nije Zrinski u formi, može se nadati, može biti nekom problemu, tako da mora igrači biti jako opresni na tog protivnika. Ali eto, novi trener, mislim, ne znam zašto su onoga crnogorskog stručnjaka Petrovića otjerali, ja nemam pojma šta tu rade u tim klubovima, evo isto uveležu isto ostalim klubovima, ne znam, Partizan, pa ovi i oni, ne znam. Mislim, stvarno na našem balkanskom fudbalu, što se radi, gledao sam malajskog Tampira, kako se zove taj youtuber, ocjenjivo je dresove naši, ovi jugoslavenski klubova i gledao stranice koje objavljuju dresove, mislim, stvarno bijeda, što se kaže, stvarno sramotno područje za igru sa leto naspram Engleske, Španije, ali dobro, nećemo dalje od ove teme. Tema nam je naš HŠSK bosanski klub Zrinski, tako da eto, ljudi moji, ne znam što da vam kažem, eto, sretno našim lijepim, slatkim plemićima lijepim, tako da eto, to je bilo to za ovu epizodu. Neka Bravo sok mora pasti u Mostaru pod Bijelim brijegom, da li će Zrinski uspjeti ili ne, to ćemo saznati u nastavku u drugom dijelu filma, šalim se malo s vama. Tako da eto, to je bilo to za ovu epizodu, sretno svima kogod pobjedi, a nemojte se samo brukati bosansko-hercegovački klubovi. I eto, to je bilo to, like, share i subscribe kao i obično, pa se vidimo u narednim klipovima. Do tada lijep vam pozdrav svima i čao.